ni ydy'r Zombie Slayers. Hiya! Hiya! A chroeso nôl i'r sianel PopT. A dyma Mared. Be da ni'n cael neud heddiw ma, Mared? Wel, escape room. Be di escape room yn Gymraeg? Stafell denig. Da ni yn mynd i stafell ddenig. Da ni'n mynd i escape room yma yng Nghaerdydd. Ond dim just escape room arferol ydy hyn, Mared. Beth fel? Mae o'n escape room zombies. Mae'na zombies go iawn am bod a bita ni os na da ni'n neud yr escape room am 60 munud. O'n i weld chi yn escape rooms Cadi. Ta rwan. Sorry, beth sy'n digwydd? Da ni heb i fynd... Mae'r gol amlaen! Defense system has failed. Defense system has failed. Na diolch! Pa'n adeg clwydda fi? Be sydd fan'na? Nes ti glwyd na? Ie, mae'na zombie yn fan'na. Be? Mae'na zombie yn Na fan'na. goes tad, Elin. Oes zombie-infested. paid. Ti'n gwybod fo? Please, paid. Yes! Ti'n nhw allan laptop. Oce. O, mae'r zombie yna'n symud. Officially. Mam bach. Mae hyn Password. yn ofnus. Mae'na password. Oce, reit. A mae'na 3 keycard. Be nhw'n i just chwilio... Iawn, mae na password, boys. Gorwedda di fan'na, paid di a symud. Iawn? Ti gwrando na fi? Ti gwrando na fi, O, met? ma' nhw'n... Fyddai ddim yn hapus mae'r thing na symud e. Reit, mae'r... Mae fod yn symud! Mae'n really symud, Elin! Iawn, reit. Chop, chop! Ffeindio, iawn, oce. Password! Cwpan. Mared, be di hwnna? Password. O, Elin, Ia, mae'n dweud zombies ar hwnna. mae'n rhifan efo. 3 S Yes! Video 1 open me. Amazing. Device is spread further than I know, and there are a few strongholds left remaining. What a zombie. What I've left you should be just enough to get the power back up. Good luck. Dwi ofyn. Si fi fynd mewn. Dwi ofyn rhoi. Pedio, jyst hwnna ddora. Patient said. Unrhyw beth arall? Dim. Llaw, zombie. Mae'n edrych yn afiach. Be arall yno fo? nesa? Elin, Video. dwi'm yn rhoi Video llaw. diary 2 open me. Enter password to unlock folder. Ah. Pa password? Hwnna, patient Z. Ooh. Capital Z. Capital Z. Dwi'n gallu darllen, diolch yn fawr, Elin. Ia? Ma' Ia? hwnna newydd agor, do? Ma' hwnna Dwi'm yn newydd siŵr, do? just appeario. Hwnna, dio? Mared sy'n dda... Ia, clicio Video fo. diary 2. Clicio fo. Ia? O, Mared sy'n mor dda. Yes! My last transmission. I've left you food, supplies, and some weapons. Mae gennym O, ni I'm not bwyd. gonna lie. Gennym ni There's a 49 munud ar ôl. you're gonna need these. Be o'na? Be nas di? Mae'r gorio, ma' hwnna newydd disgyn fo gorio, dyma na. Dwi really ddim eisiau gwybod beth sy'n tu ôl yr drws na. Ond da ni'n mynd i ffindio allan. Rwan! Oce. O! Ah! Be sy'n na? Be sy'n na? Elin, ti dyma! Elin, help! Os yw'n rhywbeth yna. Rhaid chdi fynd yna, Elin! Na, pa'n y gadael fi! Pa'n y gadael fi! Pa'n y gadael fi! Iawn! Iawn! O, so ddim byd yna? Be sy'n na, Elin? Mae'n rili... Dim byd! Mared, gynnu ni mon 39 munud, da ni rili angen brysio. Up. Up, down. S-T. Mared, dwi wedi cael, dwi'n meddwl dwi wedi cael o. Down, goes. What must go down? What goes up must come down. Ia, iawn. Hwn. Ia. O, na. Be dio? Dwi'n mwyn gwybod. Ar y llawr, ar y llawr. O. Mae'r llun, neu rhywbeth. Be mae'n dweud? Keycard. Yes! Doro un mewn fan'na, un yn fan'na. Na, dwi. Doro fo mewn, Really ofn, Elin. doro fo mewn. Iawn. Quick. Gen i mon 26 munud ar ôl. O, dwi ofn.
Agor. Medical bay unlocked. Gola. Medical bay unlocked. Na. Dwi dod o'r mop. Mared. Da ni di neud. Elin. Wedyn. Coch i fanna. Dyna chdi. Da ni di neud o. Mwna nhw'n agor. Ia? Goriad hwnna dio? Un o hynna, mae'n siwr. Ia? Ia. Gret. Reit, da ni di cael un. Gynna ni 10 munud. Be di hwn? Gwaith. Gwaith, cofiwch. Iawn. 2, dim 4, 9. Dim 4, 9. Oh my gosh, da. 4 dim 2 9. Quick ta. Wel, so ni... Yay! Gyda ni llai na 2 funud ar ôl. Gynna ni goriad ar ôl, si? Oh. Y goriad na yn y rat's cage. Reit! Na, i roi pys fi mewn efo. Gafel o. Sut da ni gael o hwnna? Gafel o. Gweld. The rats escaped through a hole in the cage. Mae na twll yn y cage. Yes! Amser gyda ni Mared. Munud a 5 eiliad. Reit. Defense system activating. Yes! Whoop, whoop! Defense system. High five, Mared. Da ni di neud o. Efo 58 munud i sbario. 58 munud! 58 eiliad! So boys, gobeithio nathach chi fwynhau y fideo yma heddiw. Gobeithio gathoch chi lot o Badge hwyl. bach Do, gathon ni badge a shout-out bach i Chris. Ia. Diolch yn fawr iawn, Chris. Diolch Chris, o'ch chdi'n amazing Chris boy. hefyd yn dysgu Cymraeg, so pob lwc Chris. Cofiwch i ddangosgrifio i'r sianel, i adael hoff a i adael ni wybod. Os fysa chi'n licio neud escape room ac os fysa chi'n licio gweld fi a Mared yn neud mwy ohonyn nhw, sy'n anhwyl fysa. Fysa, safon hwyl. Iawn. Amazing. Tan y tro nesa. Ta-ta! Ta-ta rwan!